आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरुअब पाव इंडिया मेट डिपार्टमेंट हारी मणिपुर यावना अवांग नोकपोक राज्य सिंगदा मयाई ओइरपदगिना अकनबम मवोंगदा नोंग चुगनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना चाइना की राष्ट्रपति शी जिनपिंगा रशिया की कजानतांग असी वरी सानगनी। झारखंड विधानसभा मिखलदा मिरेप ओइगदब सिंगी मिंग तोंगान तोंगानब राजनीति दल सिंगना लेपतना लाउथोकनारखली अमसुंग गोवादा पांगथोकदबा 52 सुबह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 दा सरुक यागदबा डेलीगेट सिंगी रजिस्ट्रेशन ngasiदगी हौरे। इंडिया मेट डिपार्टमेंट हारी ओडिशा अमसुंग लेबाक असिगी अवांग नोंगपक थंगबा सरुकता खरा कनबदगी यामना कनबा फावगी चांगदा ngasi नोंग चुरबा याय। मसी बंगोप सागर गी मयाई थंगबा सरुकता नोंगलै नुक्सित थोलकबदगिनी। पुदुचेरी तमिलनाडु अमसुंग केरलादसु फिबम असिना मरम ओइरगा अकनबा नोंग चुरबा याय हाइरी। मसिना मरम ओइदुना नोंगचुब बेंगोल अमदि झारखंडसु नोंग चुगनी। गोवा मध्य प्रदेश अमसुंग महाराष्ट्रदना लागदौरिबा नुमित इनी हुमनी असिदा अकनबा नोंग चुरबा याय। मरक असिदा ngasiदगी हौरगा लाक्लिबा नुमित खरनी असिदा मणिपुर अमदि अवांग नोंगपोकी राज्य सिंदा अकनबा नोंग चुगनी। अवांग नोंगपोकी राज्य सिंग मणिपुर नागालैंड मिजोराम अमदि त्रिपुरादा मयाई ओइरपदगी खरा कनबा चांग फावबा नोंग चुगनी हाइरी। अमरोमदा मेट्रोलॉजिकल सेंटर इम्फाल ना थादोरकबा नोंगी डेटागी मतुंग इन्ना इम्फाल एयरपोर्ट मिलीमीटर 4, तमेंगलोंगदा मिलीमीटर 5.2, बिष्णुपुरदा मिलीमीटर 9.2, सेनापतिगी माउदा मिलीमीटर 1.5, चुराचांदपुरदा मिलीमीटर 2.8, चांदेल के VKA WS था मिलीमीटर 9, कामजोंग AWS था मिलीमीटर 2.5, उखरुल की मोलनोमदा मिलीमीटर 5 mm, उखरुल जिलादा मिलीमीटर 19, थौबालदा 5.2 mm अमदी चांदेल जिलादा मिलीमीटर 1.1 चूरी। ऑल क्लब कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ngaikhong high school amadi des hangwa khusam naduna ngasi ngaikhong high school da miyamgi mifam ama pangthokre। ngaikhong khulen gi mahiroi chingna mapung phaba mahima sing tambagi kanglon ama phangbada ngaikhong high school thodang haiba wafam asida ngasi gi mifam adu pangthokibani। इंडियन आर्मी ना सिंधुना लैमखोंगी प्रेमनगर अमसुंग द्वारिका विलेज दा क्लास 9 दगी 12 फावी मनुंगदा लैबा महिरोई सिंगी कैरियर काउंसलिंग लेटर अमा पांगथोखरे। थौरम अदु आर्म फोर्सेस की मतांगदा नहा सिंगदा निंगथिना खंगनबगी पांदमदा पांगथोखिबनी। थौरम अदुदा महिरोई कुलुमदोइना सरुक याखी। ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना चाइना की राष्ट्रपति शी जिनपिंगा रशिया की कजानदांग असी वारी सानगनी। रशिया की कजानदा पांगथोकबा ब्रिक्स मिफंगी मपानदा वारी सानगदौरिबा अदुदा लैबाक अनिगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परिंगदा लैबाक अनिगी लानमीसिंगना पेट्रोलिंग चटननबा हुदोंगनारक्लिबा दुगी मतांगदा लुचिंगबा अनिना वफम कया खनगनी। हौखिबा चही 5 असिगी मनुंगदा लुचिंगबा अनिना वारी सानगदौरिबा सिंग असिगी असिना अहानबनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ब्रिक्स मिफंगी मांगोइनाना रशिया की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गसु ngarang वारी सानख्रबनी। लान नंगलिबा रशिया अमदि यूक्रेन लैबाक अनिगी मरक्ता महौसागुम शांति हंजिलनहनबा होनबदा भारत की माइकैदगी पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइनसु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना रशिया की प्रधानमंत्री दा खंगनखी। लान नंगलिबा यूक्रेन की लुचिंगबा सिंगा प्रधानमंत्री गा वारी सानगदौरी मसिना लैबाक अनिगी मरक्ता शांति हंजिलनहनबदा चाउन मतेंग पांगनी हाइबगी थाजबा थमली। भारत अमसुंग पाकिस्तान लैबाक अनिना श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर चंगथोक चंगसिन तौनबा चही 5 अमगा सांगदोकनबा वारेप लौखरे। याना चेरोल अदु अहानबगी ओइना इंग्लिश 2018 गी अक्टोबर 13 दा सही तौनखिबनी। हंदक अमुक नौना चही 5 अमगा सांगदोकनबा सही तौनखी। याना चेरोल अदु सही तौनखिबा असिना भारत की जात्रिक सिंगना कॉरिडोर असि फावरगा गुरुद्वार दा लाई खुरंबा चटपा ngमहलगनी।
Mapal Thauram Mantralayna Thokpa Cherol Amada Hai Corridor Asida Changtok Changsin Taunabagi Yana Cherol Makhatana Chahi Manga Sangdoknaba Sahi Taunarabana Bharat ki Jatrik Singna Pakistan da Leba Gurudwara Sangtok Changsin Tauduna Lai Khuramba Zatpada Apanba Amata Leiraroy Jharkhand Vidhan Sabha Mikhalda Mirep Oigadaba Singi Ming Tongan Rajniti Dol Singna Leptana Lauthoknarakli Jharkhand Mukti Morcha JMM Amasung Rashtriya Janata Dal RJD na Makhoigi Mirep Oigadaba Singi Ming Lauthokre JMM na Miret Kundra Mangagi Ming Lauthokle Aduga RJD na Mirep Taruki Ming Lauthokle Mukhyamantri Amasung JMM gi Executive President Hemant Soren na Barhead Sita Mirep Oigadori Aduga Adaksha Rabindranath Mahatona Nala Vidhan Sabha Kendra da Mirep Oigadori Kalpana Sorena Gandhi Sita Mikhal Thengnagani Aduga RJD gi Makok Sanjoy Kumar Singh Yadav na Hussein Bat Sita Mikhal Thengnagani Hanagi Mantri Suresh Paswana Diogar Sita Mikhal Thengnaragani Kerala ki Wayanad Lok Sabha Kendrada Congress Luchingbi Priyanka Gandhina Mahaki Mirepje Housing Ahaki Matungda Pisilagani Lok Sabha Kendra Asigi Maraki Mikhal Pangthokadoriba Siga Mari Lainana Srimati Gandhina Ngasi Kalpeta da Pangthokadaba Miyangi meeting da Wangangani Amasung Road Show Amada Saruk Yagani Ningsing Bayai Lok Sabha Kendra Sida Congress Luchingba Rahul Gandhi Mikhal da Mai Pakhi Adubu Raibareli Sita Sumai Pakpa Maramna Kerala ki Wayanad Sitagi Sri Gandhi MP ki Pham Thadokibani Masina Maram Oiraga Lok Sabha Kendra Aduda Maraki Mikhal Pangthokbagi Tangai Phadaba du Lakpani Sri Rahul Gandhi Kerala ki Wayanad Sit Amasung Uttar Pradesh ki Raibareli Sit Animakta Mai Pakhibani Bharat Sanchar Nigam Limited BSNL na masigi customer singda hena khudong chahannabagi damak anova service taret haudokle Kendra ki Communication Mantri Jyotirajitya Sindhyana Hai BSNL na 4G service hek haudokibadagi masigi subscriber hana lakh humphudra manga oirambadagi tha taruki manungda subscriber koti nipanda hengatki Mantri na Hai Bharat Asi Masagi 4G Telecom Network Laijaba Malengi Lebak Taruki Manunda Amani Athuba Matamda 5G Lehanaba Thaurang Paikhatli International Film Festival of India Lisingani Kunmarigi Delegate Singi Register Taubagi Thaba Ngasidagi Chathaba Haure Yankai Manga Suba Film Festival Asi November Kundagi Kunipan Phawa Goa da Pangthok Lagani Film bu Thawai Yaujab Singna Festival Asigi website ta online gi kuthang da register tauraba yaragani Film gi lamda thabak tauriba singna lupali sing ama piraga register tawgadabani mahiroi singi oina register tawbada sel tingloi Andhra Pradesh ngarang pangthokiba Amravati Drone Summit isingani kunmarida tongan ba technology da thabak tauriba singna saruk yaduna ningthina pungning chingchinba summit oibang amkhre summit aduda entrepreneurs sing investors sing amadi industries gi lamda thabak tauriba singna ningthina saruk yakhi drone summit adu pangthokpagi maramdi leibak asigi miyamna drone technology da senphang paya thada haningbagi apamba pokhannabani masi Pradhan Mantri Narendra Modi gi Make in India haiba wakhulon adu thabak taw ontokpa ngamnaba khongthang amasuni haidi Sultan Johar Cup Hockey da Bharat ki nupa ki junior team na Australia ka ngasi thengnaragani Malaysia ki Johor da ngasi nung thilpung ohum makhaida hanagadaba match adu Bharat na thoinaba yamna kanna honagadauri Anoba courts PR 3Gs ki lamjing makhada team asina hana hanakiba match ohum thangna na thoikibani ngasi gi match si thoiba ngamlabati Bharat na thangna na match mari mai pakpa ngamlagani Aroibada Maruiba Pau Amo Hanna India Med Department na Hairi Manipuri yauna awang nokpok raja singda mayai oirapadagina akanba mawongda nongchugani Pradhan Mantri Narendra Modi na China ki Rashtrapati Xi Jinping ga Russia ki Kazanda ngasi wari sanagani
Jharkhand Vidhan Sabha Mikhalda Mirep Oigadaba Singi Ming Tongan Tonganba Rajniti Dol Singna Leptana Lauthoknarakli Amasung Goa da Pangthokadaba Yankai Manga Suba International Film Festival of India Lisingani Kunmarida Saruk Yagadaba Delegate Singi Registration Ngasidagi Haure Paulu Jare.